Saya si marohama itu kan, sesisa aku. Sa kehidupan, akan pas-pasu yang segalanya. Kali Tuhan yang rencana yang berangkat memahami mata pertolongan dan kita bisa nama Tuhan. Terus lakukan hanya itu. Beliau nasatong lebih, beliau kapar marah, beliau sepunya batu luar nanti luar yang kita potongan, potong masih tangan bulan ini. Potong boleh pulang mereka buat Tuhan. Dalam masa yang non masih
Dia kena tulang namin. Lima hamon, raja ni bulan namin turba. Lalu dapat kami di tungan ni kaon, di tungan ni bagaso. Tahamu lihat hon tinggal bahasa di Tuhani, di tungan-tungan ni sa panggulmi to ni unta. Lumowi ma di tungan-tungan ni sakap ni anak kota. Anak nami do por ni raja nung atong takas ditulog ito hatta. Ido na tahap mo di bagaso tikyo na karaza nami. Dinaro kami. Kubar tuakan siro hatta. Kubar dia kakek sepakatan tadi karena usal. Buat kami main di son. Juhud si buhay-buhay. Asa takas. Mamuhay na uli, mamuhay na rin ganon. Di tunga-tunga ni hita na marhula-hula marianak kon. Lumuwi ma. Di anak nami dohot di borong rajai na naing parumain nami. Dohot di anak nami na naing kelang ni. Ang karada nami. Raja ni hula-hula. Takpak tuis sami maghula-hula. Mulut ngarong huli hilala roham. Udam lo azar mo itu kalau kami lau pangatunod kay ko kami. Mulut sono pinuay. Di dalam isi buhay dinarohan nila ako mga parumain na. Ipagpasuhata ma. Duhut na mas saudara ko tidak halason. Kamu na suti lagi ngar saudara ng tubo. Di parumain puro di hamu dala si pasihat panay. Takas horas dalam bukaw mangaton. Ipas mahami at kaya na ko muna patupaw. Sino po di hami di hamu sa luhut na ulaulanan. Darap kita. Jadi, kita harus buat namin naman lagi. Azari ba? Oh, ba? Dito lang. Okay, bayi ba? Jadi mula din dia mga salit na namin. Kontak. So nang dari sana Borhat mahoy nang sa plata sa juta mo sa plata. Ang dia ne di plata sebagai dasar mas Medina. So ang bahan jelas. Disampai ke sini dulu dan dia mengurungkan dan burung-burung itu sudah merah pas kalau dia yang sampai tusong ni kita kasih main itu berpahar dia malah dia itu sini dia itu sebangun nang itu dengan saudara si kalau main pun dia si bang dan mengatur orang senang itu
Nahurang nasailaw ang jumaaw hasiaku olo aku do ajari maaf pasona konho totong rapon ho sajagon maaf domani maaf rabhikana dua saleleng di ngoluta rabhikana dua
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehari dalam kasih-Mu. Bangun Alay ko ni pala Jehovah marami di mana melalui Tuhan dan aku bersyukur biar dari Tuhan di mana dari nama Tuhan di mana berasal di mana lawan salom pasuk-pasuk pasuk siapa pasuk masjid apa pasuk Tuhan di mana Tuhan ini dari mana kami suami mana Tuhan kurang yang mereka ada Malau, 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 Tuhan. Kawan-kawan waktu sesat berhenti, anak berpakul dari Tuhan. Kita bisa lupa dari Tuhan, bisa nanya boleh cuma kesesa. Pasung nanya sekarang dari Tuhan dan masalah. Kalau ada yang nama Tuhan, mari kita Tuhan Yesus Kristus mengenai. Amin. Yang
Masuolom, dibuka jalan mardalan di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tordi parpadia. Amen. Puji-pujian dan sasana untuk kami Allah kata mereka bahasai, terpuji jalan kami pun warna, hai gaya doa orang itu tano, tidak sekitar doa ubio kita, hai odo dan jadi hodi jauhlah, malu jalan masih doa kasih. Jala damai ni Kristus ima mengarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido kamu di jauh di bagasan sada daging. Gabe parloha mauliate mahamu matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha jala perdikan basa na sumuru. Di kamu mohon rohando asa taruli akan natinofam. Bahwa dohot perempuan disangkap hatuon di bagasan parsari pioni. Tatak mapangoli dohot oroan. Lamsari hutasoit. Dohot Herlina Olivia Lindawati Purba Naroma Ngului Jujung Lahu Pajongjong Parsari Peon Sadarion Pasu-pasu manasida asa dihanguluhon nasida kolong niroham nasomarlau Amen. Mari kita nomor 119 sana doa 2. Yate dohot pikiran muna dinalaho tumangipon hatani debata di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Shalom. 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 Oras. Oras. Di kamuna taman nami dohot inanami na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Kumiman di Kabupaten anak dohot guru ni Kuriata di bagasan Opason hatali debata nagabe bohal ni partodiota nang solima nang bohal ni partodion na dinalaho badalani parumah tangga guna ima hatali debata Nanielen siang Kolose pintu 2 ayat 7 sonor palido. Gabe manurat jala pinauliu di mahamu di bagasan ibadah. Togu marhapor siang hobar tunania jarukon tuhamuda. Lungomi mahamu manroha mauliate. Ido hatami debata. Di hamuna amanami dohot inanami. Na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Sakap mirohan di debata. Di tonga-tonga ni kita jolma. Nang somoni rencana ni debata. Di tonga-tonga ni kita. Dan ado kita nang usada. Nabuy manatuhon solia partotika. Di bahenito di bagasan panuluatan sa luhut na molonungan ito kung sakap ni rohan ni debata nasam di bagasan panuluatan berarti ito na lumika. Ino daw muli siyang sa luhut na sakap ni rohan na ng somoni siyang sa luhut na rencana dito nga tonga ni panuluatan. Nang lumubi ma di bagasan ni Kiyo. Maghintay-hintay sakap ni debata nang sumuni rencana ni debatan na kaida di bagasan ni Kiyo. Anak dohot boro ni Huriyay di palom di bagasan olo ni rohan ni debatan.
Tuhan di debatadoi, jala rencana di debatado na terjadi di bagasan Tikio. Berarti hamuna panusikan. Anak dohot boru ni debatado. Hamuna ma na binauli jala hamuna ma na di bagasan Olo dohot dami di debatado. Nagabi sal dinalaho marumatan. Alay di bagasan Tikio di Hampalua Ponuno Sukuno artinya nampe siang ni keluarga kade kakam Hampalua alay kayo di bagasan Tikio semilu di doktor dope istilah manang di batandao Balitongo yang umum maka bisa berhubung ya wahoina ya doho maka Allah bisa berhubung ya itu marhite-hite pagmuluat na tagaholongi adong ditiki haposoon alay sakap ni debata ya jala rencana ni debata di patomon, di pasau, di bahin gomos bahwa sana Abu Padua na magpariban ito sa jadi dang dohonon muna bahwa sana ada situasyon na binahin ni orang tua tidak alay ada situasyon ikon perludo rajuman muna bahwa saluhut na sakap ni Roha ni dibatari di bagasan perempuan. Hidup sudah mengatakan iya. Jangan membenarkan tidak ada lagi yang asli. Tidak kita dan nama mereng uli dirupa baru diparsaribe dan nama mereng kegantengan dohot di Yesus Kristus di bagasan panguluatan oro dari pasangan ido nada amutuan di donga-donga di pasanibio jadi di bagasan Tikion marhi di doktor dison gabi marurat jala pinauli-uli mahal di bagasan Yesus jala di bagasan hamusya mahal gahon paru matanggon bagasan hamusya tidak ubahin ditiki kamu satu kita pajumpak ditentukan dari pendidikan seseorang dan adong madokon bagat ada lagi di hapstaran dibahin dinalago manguluy hidup alay tadi manguluy di bagasan hamusya dan manguluy di bagasan nasulitan alay di bagasan olong dohot hamusya di Yesus jalan ido ng doktor noayon tung macay gudang situtudo na mangela-ela di paglumatangga marikita-kita media sosial sangat-sangat rentan di angka paglumatangga noayon dan foto di angka dan dua-duata alay na kung ya ada dunia ini di bahiri di tonga-tonga ni hamusya ang madalani parsaripioni jadi bagasan pemasukan di tonga-tonga ni Pulau Tong ya di tonga-tonga ni Pulau Tong naik manian di bagasan Polong ng Sumang ni Roma di Pataridaw di bagasan Roha na Madrog Mamayari contoh ya contoh kompon amran ido hamdati dan kalau seorang istri dengan suami berarti dan berhak membebani istri yang sesungguhnya dengan suami yang sesungguhnya dan suami yang baik di bawah ini apa di bawah di bagasan kalau yang mau lagi istri dengan suami yang benar di hadapan Tuhan harus mampu ya dong
bata asa makiti-hiti labi pasu-pasu di bata kartuan nakato alala memang dekarto alay masa sumsawag gaeta alaniahay dasar pasangnya jadi ikon hormat bolongi atau nagabi pamay atau nagabi hela lam dekat na lam solhot na para rumah tangga ini na songoli tabahin di bagasan panuluan to asa salugot na luto na mapoto jalan na mangida lumobi man di bagasan tikyon na manyaksikan hanggang na di pasu-pasu di bata ikon gabi pasu-pasu tu na humaliak di bagasan panuluan dan horat di kita pasu-pasu dan horat di rumah tangga tak pasu-pasu alay tu ise tu orang tua, tu akka dodong, tu akka dongatu, tu saluhutna, nama ngida, jalan, nama foto kita, nama rumah tangga, gabi pasu-pasu kita di bagasan panuluan, hidup na dunia. Jadi di hamunan, amanami dohot inanami, orang tua ni pengantinon, tersomal na dohami mandokosoli, somal na dohami patukukon. Artina dan nagabe manwikidyo alay memang sering do terjadi diangka kesalahpahaman di tonga-tonga di keluarga pinorhon di gelle pinorhon di parmai dohot hela sering gabe salah kaprah gabe nama gula-gula dohot nama gulu retak dan adong baksadaan adong pesta dan narobialus dan robia jalan ibu tolong kubing tunang ma akas somonon na mangului Yesus Kristus alay posto alaya ala na dua-dua di pengantinon kedua belah pihak sebagai pemuda di dunia jadi posto rohaku di situasi di angka namasa di tengah-tengah di pangudua tanggung kopi di rumah tangga nih naik pasu-pasu di bagasan pasok pos dohan dan nagabi jauh rasa tolongi siap tonga-tongani hamunan alanya rumah tangga tanpa ada keributan dan nama dokter paling kasih terus berbalik alay morodang adong keributan ini kayaknya di rumah tangga makanya dokter selamat alanya markite-kite akan permasalahan markite-kite akan namasa di tonga-tonga di rumah tangga lang disido HP di batu lang disido HP lang mapoto kita so dia do kolong di rohani di mata di bagasan panuluan jalan hidup dan nangaka nasusukui nelayan ya alanya karena dengan jalan gudang dosong banyak di tonga-tonga di kita na Persea, kalau kita Persea, alay keadaan di keluarga sungguh-sungguh.
Ditali ko kamuna do noaing na marbagas. Atong tangikon kamuma jolo kan tani di batang. Tani mo turuhut di pardongan saribeo di halak Kristen. Dung di topa di batang jomai di dogma. Dan dengan sasada bawai ujung. Kubahin magi ibana sada boru-boru pangrupi di ibana bahin aku. Aku piindok Tuhan Yesus. Galut na baulakon na niolina. Ia suara na permainan na pangalaku posan. Pangalaku donang na mabuat na sinani. Atong na pinadong ni debata. Dan jadi sirangon ni jolma. Hari Tuhan asih malam, saya tahu makanan pasar Indonesia. Sonodong hidup debata di bawah. Hamu angka bawah. Haholongi hamu mapardi hutamu na besongon Kristus. Na makaholongi huriyai. Jalan mengalekon diri na humokopsa. Unang muruk hamu dopak nasida. Sangat pahin hamu nasida songodongan panean ki hamu dua na sorasuda. Dungi songonodo di dokhata ni debatatu akka buru-buru. Dioloi parupuan na bawa na besongon pangoloina di Tuhan. Ay bawaido ulu ni pardi hutana. Songon Kristus ulu ni huriyai. Ikon doktor, porman, toman mardongan halabohon dohot kamenahon ditodi, parangi di buru-buru, imana arga di jolo ni debata, dohot di jolo ni jolma. Oleh Tuhan kasih malam, saya berhubung manusia melawan hidup menakani. Atung songon akan nama parangi menghata ni debata mamu. Semulukon para sini rohan dohot kabasaran dohot kaseredo ni rohaman. Masih pauneunean mahamu dohot masih asian. Saluhut riting ni roha. Muluk rimas panonggahion dohot pangcahioni. Dao mai sian hamu. Alai dihikan di saluhut naik. Masih kabolongan mahamu. Ai ido rahut-rahut ni nasundengkan. Dumi damai nasian debatan. Ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jala saluhutna pinahimuna. Marhite-hite hata. Manang papahenan. Toktong mai marhite goar di Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna. Dohot ulaun buna. Oleh Tuhan kasih malam, saya berhubung manusia melawan hidup menakani. Atong nunga diberi hamuhatan di debata taringot turuhut di pardongan sarideoni. Namanukun maaun muain tiho ale pamoli. Lam sari ikutasoi. Olo doho maka jonjokon di jolo ni debata na upoto saluhut. Doho di jolo di dongan na pumulison. Na di pangidoro hamdo si Herlina Olivia Lindawati Furba. Na niriritmon gabedongan musaripe. Olo maka holong ibana siya nasa rohan. Dohot manulahon siya nasa gugong. Kuhut marpalangi kung palangi na badia rak dohot ibana. Naolo mga juaju dohot hagalyon na. Tungsura humurang palangi na. Jalan aso tupa paulahon mo manang tadi konon mo ibana. Pai mabisirang hamatian kamu subut. Molo nang sadaroham manguloy. Saluhut na. Dogma alusmu. Allah saya berhubungi Tuhan ini maaw. Namanupun maaw dohot di ko aleinan Herlina Olivia Lindawati Purba. Nilirit ni silam sari dota soiton bahindoman saribe. Naolo doho makajonjokon di jolo ni debatan na boto saluhut. Doho di jolo ni dongan na pumudison. Na di pangidoro hamdo silam sari dota soiton gabe sinotutmu. Olo doho makaholongi iban siya nasaroham. Dohot marpangalahon aturei maradokon ibana. Dohot marpalangion parangi nabadia. Pabuah halak Kristen ku. Jalan asotupa mahirolong homan tadi kononmu ibana. Paima disirang ni hamatian kamu sobat. Molo nang sadaroham manguloy saluhut naik. Dogma alusmu. Olo, saya dipargogoy Tuhan ni maaw. Herlina Olivia Lindawati Purba yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini kusematkan di jari manis tangan kananmu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu.
Tong masih lolo tangan siya mahamutad dan ni holong ni rohamna. Naposo di debata duaw na babon hatana Tuhamuna. Marhite-hite guar di debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus. Doktor di perbadia doa Allah. Na pinadomu ni debata dan jadi sirangan ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahal. Di sodako Tuhan debata mabopina Tuhan. Jala asima rohana medaham. Di dopako Tuhan debata mabopina Tuhan. Jala di pasarkon madamena. Tutor di munabe. Amin. Pinasahat mas surat pamasumasun parbogason anak doho turu ni Guriata Lamsari Utasoid doho Herlina Olivia Lindawati Urban di Bagasan Tikyo 25 Juni 2010. Jadi pasu-pasu di Batamahamu Jalan Tidongan. Parendehina 150 sia ayat 1. Hata di debata inamago pasahaton pelihan mamula jokta hika imana gene di Heber di 27 ayat 15 sampai 16 sonon mahatan. Magite ibana mata peleho tokong debata pelihan puji-pujian ima barbueni bibir akan namar katopoton warna. Alay una malupa kamu mabahin na linggan rohot mangulakon asing roha ay dihalobohol debatado akapilian na soni. Amen. Tapasahat ma pilihan.
Ale di bata ama namin na di badua gijang, di parhatopot roha namin dosian uduk ni roha namin, kodumuan linasaw libasa na maulitus. Bison mo pasarap kami ro pelian kamo na Diyon namin, sa jalo-jala paso-paso mapelian namin asa gabedalan panigamion. Pansaoran dohot ulaon asin ni roha di buhiamon. Ang hasitongan dohot kadamion mo isa dok portillo. Buhay maroha namin marhite di titodi. Asa sa toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anak ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asinirohan itu hatta Jesus Kristus. Dohot holong satian asian de bata ama. Dohot pasoran itu di parbadian. Na mamasu-masu hanu saluhutna. Tikion sahatro di saleleng nilelengna. Amen. Shalom. Shalom. Oras madihita sa lupa. Jadi, dengan tempat doa.
Boya mardalan dingolukon adunang hona dilampuki tungso boya usongono hodo hagogo manukolia hubereng bohim laus martangiangan mangido pangurupi ondia sai tiop kang aku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia dangalani hagogoki boyau mardalan dingolukon adunang hona dilampuki tungso boy au songono hodo hagogo manukoliau hubereng bohim laus martangiangan mangido pangurupi ondia sai tiop kang aku sai togu maaf ai hodo Tuhan pargogo dia ku bersyukur kau telah memilihku sebagai hamba yang mendapat karunia-Mu. Ku bersyukur kau telah memanggilku sebagai sahabat yang mendapat kemuliaan-Mu. Ku berikan hatiku untuk mengasihi-Mu, Bapakku. Ku berteguh setia sampai akhir, lakukan kehendak-Mu, dan ku serahkan hidupku untuk melayani-Mu, Rajaku, sampai nanti ku tiba mahkota di dalam kerajaan-Mu.
Barani. Sudah namin sa namin tulak tulo na. Hugas ni Parbor. Hugas ni Parbor. Dibuat tuson. Kamu kay na namin. Pusing kami. Alam nung nga tonga pagsurong namin tutunga-tunga ni hula-hula namin puro ba daw tulang ay sude. Amang pamusik. Grabe mang gabi. Tungkay ma panamunamu to ka namara hula-hula.
parmusik kami. Aduh, sote, untuk lihat hari, anak kasihan. Oh, bang. Apa nauti dona huruf koda. Nung adisok kami paparan di optong opos si atas. Anak ada baruna. Rap martangiang. Rap mangidohot wado pami. Asa tumpaham mo sa luhok na. Nahusak kapi hami. Tumpaham mo sa luhok na nahula hami. Dohos sakap mami dia karencana namin ang kaulaw namin. Pituang katikin na ng rok. Lumubi mani baga sa tikyon. Di namar nahohop pa mga lopit tangan namin. Pasahat tutuwa pa mo ali Tuhan. Hami. O para ni daw pungo si atas na sa hasuhuton. Rap martangiang pamutohot tuwa pamiya sa tuptupahan mo hami. Pasu-pasuhom mo ang di sa ulu ang karya ni ngulo namin. Niyong mahami di na marlasiroha. Di na ang nipausak ko sa rumah tangga. Di hami po para ni daw pungo si atas dito agasan tikyon. Idola siroha nami. Ima ulupulok mami. Mauli ate mariho Tuhan. Di sa luhut na ding gabas amin di hami. Naing marmula-mula mahami amang parmusin kami. Asa tutakas marmula na uli. Marmula na denggan, marmula pagkabia parhorasan di hami sa luhut na. Tuang katikti na ng ro. O para ni daw pungo si atas. Nadihutan ang nadipangaratuan. Tuktakas pa, sumandong isi tua-tua. Asa tuktakas si Azur mula-mula. Si Azur mula topa. Ay di hami mula-mula. Laos pa daw mumadohok ko ng so. Memang parmusik kami, nung adi patari parho di pasahan tokod ng mula, laos di patari parho tutokod ng soba ni hami. Mamasumaso tu hata, marmula gabi ma, di hami na sa suhutan, marmula horas tuak katik kinanagro. Asa tumtakas lihat panggabian, lihat parhorasan di hami sa hasuhutan. O para nila upong tuak katik kinanagro, lihat dia na, lihat manang dihot di baru nami sa luhut na. Sa tumtakas mga lihat kami. Mulalaw mga lihat titandong, sana ina di Zolo, sana ama, dua aha mahitan dong terus alay sa liat mah di tempat mahitan dong berduduk saya liat mulak tu tempat tonan dong sama ni mah jadi amang parmusik kami ay di hami kodang liat asa tung liat panggabian parhurasan di hami sa luhut na namar hamarangin ang diak kaburu namin tuwag katikin na ngro hasuhutong may Zolo siya nong mamanga liat no ihut di Zolo tuwag pumriskian ng dohok ang iboro iya buwan aka ang kita sudi semangihuk tami siya pudi dua no ka dua oke terus sudah bang ma ay magandang liat na ho partus Kilohita. Iya. Jadi ope. Naing pasahap meme hami di hamu anak kon nami. Anak kami doh para main nami di sol. Niandong ato kasupo dari hamu siya na sa ilaon. Alay naos patakas mau di Zolo ni mga janaon. Di pesta pernikahan mo naon. Tuktakas mapasu-pasun ni Tuhan meme na nagsipasahaton ni kami di hamu. Gabi ima buhal muna. Di na mga lugahon rumah tangga ray baro kamu na makadot tamoy nang na. Ope. Amang parmusik kami. Asa tuktakas por hatami. Pasahap meme na uli. Meme na rin katuyan ako namin ni Son. Bay damang magodang marmeme. Takas na bay damang.
Para dia putas itu kau hutas soik mak. Jadi mau lihat ya Bang. Sa tabi ma di punguan ng mga sneroha. So di doon namin itong-atong tanuain lumobi man itong-atong ni paparan ni puta po si atas ate. Ala cara khusus mau di paparan ni martua. Dihalahi o pumartua para kamot sonina. Bidok hata ni na tua-tua dari tiga si rukas ni na natakas takbor di bonana. Dari tiga solo matung takas sau sudis nakak ni roha. Di parumek kunang diso. Do di paparan ni puta bak ate. Dok mama lihat itu mata de bata, lopik mata ngami, au mapasok-pasok de bata, nang sinal monina. Takaslas nirohat talas nirohamuna. Ninang sausak ka nirohamuna no ay. Pahopo nang marasohot ano na mga lakboro ni tulak na ina dohonon nami ma somosyak kami hutasoy. Kasama Tuhan patutik di akar nga mga huto. Kita ngihot Tuhan tama. Tangyang isiudi na pungon. Saya gabi keluarga na sejahtera. Keluarga na berbahagia ma amuna dua di hadapan nami di hadapan ulah-ulanta nang ditong-atongan ni Hurian. Na tua-tua siya turun mula-mula siya turun mula-topa bain di hami kodang mula-mula padu mudo kodang soba-soba lao sapur barbehong mama. Ngayon gabi. Sapur barbehong mama ka. itu hula-hula saraon. Ay humeri kasi mangurdu tiyak kaboro nami onne. Pasti dah. Bangko yang musel urujo kami mah kamu suri. Boru, bere, ibebere, nakakasi majua di boru pe. Nakakasaluhuna. Nasa na merasa diri na boru nami. Rap udura kap. Sa udura kamaka ito. Do tamaka Sa diro, lima din na bangala. Kamasuk-masukan perdoa dari pion tulang liba dohok dan tulang. Sanggiak matutu.
Keluarga yang bahagia di tengah-tengah ni mereka utasoy doh purba. Iya, betul, betul. Si buat anak si baru baru rilis mahu di tengah-tengah ni kita saluk na buti pas ron na betu abu katulang nawi. Olo pete ka raja ni ula-ula. Tulak tu pengantin na boleh terbaik kami wasap panahum nawi katu na tulang balas maruh aku na Lasor haran bolu marhurit tamo sarong pala jadi pakapahuk ko namin. Jadi- Oh, lah turma. Ya kan? Bayari. Awal mereka panggil kodang ta. Oke. Jadi kami nang bersumpah kami tugas dari ula-ula ini ampar musik. Baik naman. Baik ampar musik. Sekaligus mas, sekaligus. Iya. Di si mula-mula di si sompa-sompa lang si mapasahan sompa na. Akay anak ko nun. Baik tama.
hula-hula. Asing rumpungan itu lang kami purba. Siya luba purba. Pasatami matarau tu hamu saluhna. Botima. Soalnya hasil itu maguhulog guarra. Oke tulang. Ginaw takas kamu maralas biro. Ginabagalo pa supaso bardong sa reteoni. Niyok pa po na miyaon. Diari sa leon. Las rohat ta. Las rohamu. Kami ito sa kulahulog muna. Las derohan kami. Lao maulupi hamu. Mawala pe. Akka nagbarong. Akka ito. Akka bere. Maano na sungot iya pe. Dalan ni parang namin no. Las rohamu na. Hindi na ako namin dito hamate. Mora kahit ang ulian nung hatapurayan nung dikikin ang ulian sila hanyang pagkandaan rin hatayan ito. Yari ang tamang palusing kami. Mula-mula, godang sokba, godang mga liyan, godang parang padong mga surya. Laos tulang kami, laos po na tulang kami. Ito, nga si tuluhan masuk ko tulang. Akai to putok pak parah to so. Parah to po, putok pak baru. Ako nang tulang ho tunasing, putok pak baru. Pelek ko hulat tay. Akai watong po fisudi. Mau lihat eh. Iya. Tapusin na debata tadok mau lihat eh. Tahilala hondo matsayuli jala dengan penuntun ni debata di Molutta. Ay sude hamung sa hasutok bulunon manang hugwari mazo popara ni amang buruk ko pujwara popara ni na buruk ko opung isudwara bolu tuk sude do hamuna nung ngamar lapis-lapis penuntun ni tuhatani jala di bangga biho kamu do kaito akabere kami pe hula-hulam sego ulas ni rohanami di batu pahamu manak sari hari pe dada honat ditiki arong uzu haruan ada sono alay manak sari hari pe totonggo say di batu paho main las ni rohanami ak kahula-hula ari sadarion biari natiuron totok tahilala dinggab basani debata napahoton pardongan saripeon dia di borunami imamain di anakmu berenami zala huidahami tumas saitiardo tangyang manakit amat tanamar tua debata mamita pasu-pasui di batu duhoko las ni roham di pator-torho parumain mo jalanung nga di pataborak kadongat tubuh minaking di pataborak kaburu kami manuaing hula-hulam naing manggoki tangyangi asa totong sikop songor dalihan na tulu mamita pasu-pasu ni debata ipiak kay monogodang itor anak puri ang lima mami godang mula-mula balbazo dambe
horo na kinamitay. Asa tuktakas dan yang ngami tua maktamar tua di bata naing memion nami anon pahopun namion baik damang madokot dan mula-mula padungo may sido. Iya, babada. Tulak na basa. Manupak Tuhan tadi katangyang mo. Manupak Tuhan tadi kapudang. Somong pudam na pertuluima. Somong tangyang mo na pertuluima. Lam manariar tangyang mo tuwa pa ni debata. Asatong takas lambal gazalon nami paso-paso. Marhiti parsoto niya nakota tuwa katikinan ng ro. Paso-paso niya manong debata do paso-paso tondip. Raja nami. Nung ari pangidoho mula-mulay, laos di pangidoho soba-soba. Takas may paso-paso niya mata debata, marmula gabi matuto ni habi, marmula horas, marmula rap saur matua habi sudiak kaya nak komotuak katikinan ng ro. Om raja nami. Ala horas si matua di boruna, anak kami. Laos hoto lang ni anak kami. Laos horo si matua ni damang parbonan namo. Raja nami, molo tunga pala di tikyompe. Kupasahat kami, sumbani adat sumbani tu hawak ka raja nami. Raja ni ula-ula ado akan tulang na lagu. So ngandok istiwa-tuwa do honon nami. Tak sudah puluh nang susakot dari palia. Tak sudah pasahato na do tu raja ni hula-hula. Nang pesi bay no ni tanga susadia. Molo songon dia penong na boy tersambaho kami akaraja nami. Tungilo la silhan nami. Sian nasaroho do pikiran nami. Pasahato sumbani adat tu hawak karaja nami. Tung las rohani badako. Las rohani tondim. Ima do honon nami akaraja ni hula. Mauliate ma. Ang permusik kami. Ang borhat kami manoppa-noppa hula-hula nami on. Tulang kami purba. Doho pada tulang kami sulima rombongan ni hula-hula nami. Tuk takas bay di kami kodak sumbay.
tunggal galas ni rohanami. Magjalo sobba nihum sobba niarat na pinasahat niya kay botonami, boronami, berenami no dinso. Dison atong perlu ka saripeon pahupunami. Bere dohok boronami. Asa ho pasahatami do tangyang nami to amat taribata. Laos dison mahami pasahatos sa bisadi. Laos dison mahami pasahaton memenami tu boronami on. Kay damang ma bodang liat padumo may los disima bodak sahala bodang parmeme dohot bodak sabi-sabi kay damang ma.
Namar hula-hula marianakon, nung ataruli kami di saluho ang kapangiduan namin. Manulupi matuhata di saluho acara na kupatupa kami ni baga sa tikyon. Paso-paso pang gabi ang parhorasan di kami tuwag katikyan na nagro. Ano nung asipul di acara, panortoro di na kupatortor kami anak kami doon parumain namin. Tuktakasma, di paso-paso tuhata ila siroha tuwag katikyan na nagro. O pwede pa ni pulinaw di doon na tuwa-tuwa. Tinahubol tiyo binayto panguhatan. Bay damang masidiyo-tiyo, laos padong umadohot masangan. Bilangin mo to ang budongan ko marahuwas. Unang lani niya ako sa malastin. Ikaw paano ko sa luhuga? Denga-denga pa ka. Unang araw ko sa labota. Ganun ka ikaw, ganun. Akatulang, akatulang. Tuna marhuli ko Sudah, si Badalano, pagkolo siya kula-hula. Asar po ito kami, asar po ko lang ang Unang kakak ka no. Kata yung pasan na dibili yung may nulunod namin ito ang unang kahulunan namin. Asa titin na Teka, teka. Unang araw na sa labota ka. O tiksusadi ang pinahubat ang mahamin na lalubang. Ganun ka ka mo. Magkakaroon na Jadi dia kami ulang ito ang karungan. kahulunan namin. Beri kamu Patulang dia na hura. muna pinasura. Ako naman parhuwas, ano ka namay. Beri kamu di dia na hurang. Kano? Unang araw na sa labota. Bira namin, hila namin, iboto namin. Ikaw kano mo sudah? Sudah na ito dahil kung kano. Unang mo yung biar kamu. Ula muna, lahat na sa hatong. Ima narihiti nilas narwata politik yun. Ima din ang takasan. Ngamu ha, saan mo na sudutan ni? Sembagas jauh Balikan kamu. maritin ako Sudah tiamu. Anggia matutik. Bisa mo na sudutan. Tidak debatari apa yang Masuk kamu na sudutan. Sudah di Asa, korea. keluarga 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 sejahtera. Balikan kamu. Keluarga ta. Apa aja? Bisa rodo kami. Awas kami. Nung nagijawlo dikesi buduru naluri aku niono pitoro prabu duru anak toho bururi hamu hato hamu nadi lilit adoro Mitaniang namarlinangi hahulungi maburuda elanamiyo ikisona manang susah buruhasian marsia juan madinah kumurang tihamu sai Roma tua itu jolomu Bonani hautonan
botoku tapuji madeba hinabalganiasi dohot molongna dumakatai hita wingot berekku dau di Palangkaraya ibotokku di Kona Pasugikon akalekku sa Jakarta anggot dorang sosahat sehulop di tanah nung sahat tamu dito nga ni Bagasu mau lihat Tuhan buhano na yung partupulong ni Boru tiar di batu hata mau lihat di Tuhan mula may botok ko no akalekku berekku gajang dalam di bonus di botok ko no berekku mula kami mau lihat di debata nabudari martangi yang ngamu sehubereng ariso narodo Tuhan kodo si topa saluhut jadi nimu jadi alani makulik ko Tuhan asa marsinod dang matanyari nasin natinok pami patiar hon ulaon ni berek kudo boru tiardo itu dang alani gugutta dang alani malotta dang alani purjut alani marsangak patuhat kada itu alani ulauton di Maimon dohot anakmu berekon parjulu si pangidohonokku gonggong Maimon ajari Maimon mudar mudodda oh lo itu inamu iya napa dua hon nunga hubigina ide-ide na butong cora-cora namanya jala asini rohani debatade dia bina poruk marana marboru marpahupulunga marnini marnono di botokku maranak marboru nunga marpahuk biar manang diberekku silaras laos ihut manang borukton dohot berekton situ buhon anak dohot boru atau katik kinamanya imba tuh dalam nitang yang nami dibuat edap ulos na gaca ulos na hapal ulos itor rab molotung songot dia pe unang bereng na ito moladong digil roham dok alay lasma roham marulul pulo manang tordin macalo ulos na hubang dohonok kuma ito digajang ni uloson gajang ma barita gabe barita horas yan Maimon do anak mon si hirimom si pasahaton yang mata nama tua debata tua katik kinamani ulos na hapal manangaka pangabahan hapal manangaka pasu-pasu si tongoson yang mata nama tua debata tu Maim do anak musudi pinok parmi tua katik kinamani ulos si torok rab asi maruhani mata nama tua debata torok maribu rumah pinoparmu sian Maimon do sanak mon si kengosom nyamata nama tua debata atong do holok kumeto emoro ibu tanami songno aku boto dia alala di hutato dangadong ora-ora aku boto na 1 jam sihitan alani kalau untuk pajak petoda anggotanya aku tetap do holok kumasongan hatan isi tua asa do haruk kama tugu-tugu ni lobu talipas sama tugu-tugu ni hol tangi aku mato mata nomor tua debata liling ma ibotok ku mangulu pairing-iring pahupu satu nomor nini satu nomor no matutu asa emesi tabatua ma parlingguman ni sipo debata anu silewat tua horas ma ibotok ku do sudi pinok rami diiring-iring jala diramoti Tuhan matutu sahat masulu sahat matubotean upasahat kami ulo sokti botoku liling mama mulu saur ma jala gadia amang namalo nami gabi amang gabi naika satu nami ma ulos pargonggom di botokon sa digonggom saluhut akapinok parnay kay damang ma musik na hopartusi
Buanglah koinang ke musikku Madaina Buana koina Buaboru Oras Madaina Rokat mulabe Rokat Oras Madaina Itu ada dalam rasa Rodina Budak kudu tu borukon ikombekal da bonuni. Iya. Boruku sakang api itu. Pas baik. Langsung lima diho bere hela. Doho diho boru. Berek si metua mi tulang mi puak. Bereng ma asini rohani dekat. Sotung di pangasahon manangah. Tetapi bersyukurlah dalam segala. Amin amin namangimu. Dapat dua hon tuho bere nion borukon mudar ni inung. Iya. Molo di beko hacik rohanion mabek hacik rohani inung. Iya. Ingat dah. Halo tulang. Nion berekop boru mudar di bapa. Molo hacik di beko rohanion mabek hacik rohani bapa. Iya pas jogi tulang ya mah. Alani maksiat juga. Amin amin. Jangan ada mencari lebih hormat dari yang lain. Odo ulu ditongani keluarga sebagaimana Yesus kepala gereja harus tunduk. Odo borukon rusukmu nama gue. Asa sempurna ho ikorak doho boru. Amin tulangimu parwaho nama. Oma ruas ho undo. Iya. Dan bui sempurna kalau tidak saling mendukung. Amin. Daudo bereku dohot boruku siap bapa dohot sian naboru. Alani iko baritalas ni roha si bigio ni naboru. Oh, betul. Baritalas ni roha si bigio ni bapa dohot oma. Allah. Molo baritalas ni roha do di bigi oma dohot bapa dan pola songon holsong. Molo berangkat tau tu pelangkaraya isi madungan ni oma atenimwa. Itulah cita-cita orang tua. Ketika anaknya sudah besar, hendaknya berbentuk keluarga. Tetapi ingat, bukan karena keinginan bapa dan mama namborum kau menjadi satu keluarga, tetapi karena kehendak Tuhan. Amin. Karena itu ketika ada nanti kerikil-kerikil kecil di tengah keluarga, karena Tuhan yang mempersatukan, bawakan kepada Tuhan. Haleluya. Dari kecil tahu kita kamang dan berdoa. Saya yakin itu apabila diteruskan dalam keluarga, keluargamu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Dohok papa, tulangmu dohok nak tulang.
Ulos nagajang ulos na hapal si torok rap. Budaya menunjukkan bahwa kita ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Ketika tidak berbudaya, maka itu sama dengan ciptaan lain. Hargai sebagai orang Batak, karena semua manusia punya budaya. Alani patuduhon kina tinggi nih halak Batak do ubana hubak kami. Rak sudari hekun tumagot dia, tetapi tidak ada nilai kultur di sana. Di sordo dong nilai budaya. Alani da bere saliling di ngulum borku harus dihargai. Dan ini menjadi nasihat bahwa kelak kau nanti juga harus melakukan seperti itu. Namangi hukma di borku dohok di bere. Ala huboto berekku kariju dauduk tidak tidak dan di kota tinggal do baru kalau di kota mau dah salah perbedaan. Alani tingkatkan komunikasi nanti kimar dongan atau setiap saat SMS aja menjadi dari kurang SMS makin tingkat kalau sahat atau tukar kariju amu kirim SMS nggak sahat tuh bang ay bang lu bigi juat iya barang dah berubah pelong gabi papi bah terserah kamu ya terserah kamu kasahat bang puji Tuhan songi berek udah songi mola lauro dijabu di rodek dibuat toh dan tasahat tolong dijabu dan dijabu mana bu kuat alani tingkat kama komunikasi dan beredo tobos di borokku harus tinggi pengalaman mata kalamat dua di bawah. Dong gabi na borok pun, gabi botok koma, di gabi magare. Lo tulangin mo. Inaw situ buon anak situ buat boru na boru, situ buat anak do boru botok. Totong mabere kulo boru situ buat anak situ buat. Iya mah do tulangin mo. Atong dohonon nami mah dihatani gulus. Asa bintang mana rumiris. Tupun na sumorok di duluk ni Purgatua. Ang yang nitulang mo nga dohok na tulang mo dohok omak bapak. Situan anak maberek ko dohok boru ko. Anak bereris boru petoro dongan muna may saur matua. Matutu asa sinuan hariara ma di partukuan ni kuta. Dinong ditongos di bata anak bereris dohok boru toro. Saya tunggu mali hamu anak namar sangat doho urus siluat sebuah tua. Matutu nunga ditongos de batai las totong apangidon nami asa sahat masulu sahat matubotean liling mahamu mangulu saurma jala gabian. Amang pande nami dan asahaton nami makulus tu berekku helakku do oruku baik damang ma musik. Borhat mahoinang burju-burju maho tu velaki dosi batu ami
asalam tabah uli umi. Satu hanima nama dongani Oina Satu hanima nama dongani Oina Gua si batuan makan namar lapatan asa hogas da bereda wadong di udah tiap katulang di tulang muraja buku dohok di sudi korong itu udah ringkas soda bere boleh tulangnya mo asalas rohani bapa rohani oma rohani tulang rohani tulang lasma rohani berek tuh acalo mandaro da bere Dapat teman helani torumi alarm masih haholong kamu percuma ho tu si matuami dohot tuakan edam haha anggi. Tuhatta disebut dengan pasangan orang tazalo pada di tujuan nanti. Kalau tulangan itu. Jadi di hobere no burung. Bisa kan? Ngerti kan? Mau lihat ya mak taruh di bata tung sepul akin sini gereja Manjalo masuk pernah seribu. Kata-kata pendeta itulah yang menjadi tuntunan. Dostru kamu, urut milik paribamu. Itu mana anak ina burung mate. Maka barita na huli ma, barita na dinggap bigyan namin. Alatong dia biya. Oo, di baba mi man kiningot. Nami, kamu no patus.
naik masuk kata pasu. Emes tabatua menna paling guman ni seborong. Di Batados letua di keluarga di Barek kuno baruku saya di Parorot. Madu tuh. Oke. Dauro pangarapanmu na sililingon di Jambi sa hapto gabi itu Kalimantan dan mungkin anggo kesempatan pajumpa jarang bagi kita. Aleong masudi suri-suri nagajang si Torok Rabu. Ya berajaran. Hapor siaon ni hita batak molosong no dia kaulo nomor situhu porsiado hita lumubihi bundo roha martangiang tu di batang jadau pos roha na tutui pasaton na ape dia pammo na paupuda atau tangiang nami bison na ingay pasaton nami magoho suri-suri na gajang ulo si Torok Rabu. Gajang mabarita gabi, gajang barita horas, gajang persaulian, gajang akka parbuan itua, ala sonong mau tua katik kena nengro. Ulos satu madingin-dingin di bona ni hausi martu. Di rumah tanggami, pir matok di madingin, horas tok di matubu. Ganupari Roni Pinauli, lelek komangun. Di matutu asasah sah sulu masah matubotian. Si gajang umur mahamuna, si Torok Pinopar. Liring mangulu, mengaku perhorasan dohot panggabian. Pada nami, gabi. Naik pasaton nami ma, ulos suri-suri naga jamon si Torok Rabu, tu pahopun nami on. Baik damang ma, gondang lau pasahaton tangiang. Gabi ma. Ah!
salutna akaman borunami ang kalainami. Sudah na mamutay na warga, lumuhin na ang waingon. Di borunami dohila na, baju dohila. Iba kasi sa daryon, yarin ganon. Di pas-paso ni mata maham, tuwag katikin naman ito. Keluarga na berbahagia na sejahtera naman. Itaw-taw namin, nandito-taw ni Tasoy. Sok-sokin, nandito-taw ni masyarakat. Iya, betul. Sok-sokin. Isok kami ng bayan ulos. Si Dorong Rabu tu nunami do yang namin. Badak na partusi.
Dihamuna saluhna pariban nami. Lumowi madio inang opungi martua. Pajang mau murmuate. Songoni nang inang udakku opungi sitopak. Pajang mau murmu payu tutur di sude akapinok parmiate. Jadi nuang anggi. Opungi martua. Nunga disok kami nuang saluhna pariban mate. Ima dilas nirohakta sadarion. Ima natakas madano pasu-pasu pardonga sarepeon. Ima anak tadok parumeta-meta. Sanggiak matongat tu arina mangihuton. Majakop badan, majakop to dinasida. Di pasu-pasu naninjalo nasidai. Gabe keluarga situruono di tonga-tongani keluarga ta. Lumubi madia dupan ni debata. Jalan naulu gabion. Naulu horas tujulono tupakonnya mata debata. Pacang maumur manggiate. Jadi pargosi. Asal ukas atanion. Banma lagu ni akan nomor paribannya. Goyang
tiur ni hari dihita nama mulai satu lagu Juni marhiti-hiti nama jalo paso-paso pernah pas saripeo kami sebantor tuan berhiti-hiti nama kosong. So siap kami tulung raja hukum tuang kedua di undangan munarohani do yarapok penaro tiga dolo rodo hami ama pengmusat tiga dolo rodo hami ini undangan yarak persokor nami sidorong nami sero tiga dolo tunai pasatay benon ulos tangguraba ulang ide siya ni ulos paso-paso ko sa tuat ulos ibarat bumawi jala ulos ang pertondian amanta di bataro na mapeho ni Tuhamu Kami tulangmu, adong dari kami ulos tu beri nami. Maluboy mo sinabik kamu alang dairi mewek kamu di kami. Alang-alang dairi ya bang, alang-alang dairi. Alang-alang dairi, alang-alang dairi loh. Atur kamu apa?
pasu-pasu pardongo sa Reteoni. Anak do para may muda di bagasat kiyon. Las rohamu, hadi pelas rohan. Sangno ito dohto pauku. Masayas rohan amin. Di pestang sederio. Tas chong nilok ino tua do. Nung matakas guru-gurang na matoras. Labi na satu sidi. Takas doho di bagorang-gorang na toras. Galari bahot doho satu na hot ripe. Alaring, habis sulit. Hula-hula di sok besar tahu. Ngayon turu berdukun. Araw kami, lapas ato tentang yang ngami. Dakol at purba di sok. Alaring, mora pe. Tukti bisik. Nahu pasatang yang noktuho. Las lo di badamu, las lo yang cedem. Sampai pada orang nami tuho kau. Kasihan. Ngamion. Takas awak pada. Takas main. Gudang nami di bagasan. Tikiosong ni pada orang. Asa takas madidang-didang kepada pulau di siapa. Tuari na magutot di hopau pudo to baru. Takas mo madidang-didang baru paupa. Asa aku akan pudo to. Sampai kada orang nan kau ngoriake. Oh, baik mah. Asa ada sikit. Lihat pasahatun pasu-pasui tangyangi mangidu siya namat tua di bata naiknya apun muna di nama bentuk keluarga na baru hamu apalagi di kion bere nang tukun nama ho doto horu lamang apu sudah na pasu-pasui di son uwak kami do ulus atong raw penama son hatani si pangapuan asa oras kita ada pala sa sapang ng buwalo
Perbuduha mengalili, permata mengalu-alu. Iya, coba. Sudah hata pasuk-pasuk tangiang. Naung pinasaannya mata raja. Kalian natolu. Kalau kami hula-hula muna. Tuntak kasmai. Apa hawa matawa di jauh. Jadi ibin awal kami. Asa tuntak kas. Tiga kuhami mere namion. Nagabela nami. Doho polo namion. Baik damang batu si. Baik nama.